Acara pembukaan kegiatan aksi bergizi dan donor darah pada hari ini 24 Agustus 2024. Segera kita mulai. Sun shining down on me, oh what a brand new day. Nothing can bring me down, nothing can get in my. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Gerakan Aksi Bergizi Serentak di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2024 saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi. I feel alive again. I feel alive. HUT RI ke-79 I feel so good, I don't think words could ever explain. Oh no, sometimes it just all feels right in your